Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6. Halaman pertama ada Mas Sony. Sony Lampung di Lampung ya. Ini beliau ingin melengkapi, ingin mengulang-ulang kembali biar mantap katanya. Memang bagus dari sini kita belajar tajwid sama belajar lagunya. Silakan Mas Sony dimulai. Tahun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من واحد Tuh di itunya ya. Meownya jangan meow, miu, 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 miu. Miu, bagus nih belajar lagu ya. Miu wahid, miu, miu wahid. Coba. من واحد Miu, miu wahid. Kemudian عن والده awalidi. حبا ونباتا Habbau habbau wa nabata. Kok ke bawah lagu kamu saya jadi nyumbang nih. Habbau habbau wa nabata. Ayo. سراجا وهاجا Itu mah lagi ngomong malam-malam ngantuk. Serajau, siro, siro jauh, siro jauh, wahaja. Gitu Son, Di, semangat Son. digedein Pak ya suaranya. Kan ngobrol ngomong sama baca Quran saya kan beda. Nih ngomong begini, Oh ya. baca Quran beda. Siro, siro jauh, wahaja. Dienakeun atuh. Siraja wahaja Kemudian sajaratan wahidah zajaratan wahidah. Kemudian rahmatan wa ilma rahmatan wa ilma. aduwan wa hazana Aduwan wa hazana. Kemudian wa ilahukum nih. wa Mm-mm. ilahukum ilahu wahid Wa ilah wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian min waraihim muhit bukan muhite, muhito gitu kan oh to gitu o ya. ya. Kalau muhite itu tak miu miu wara miu waraihim muhito muhito gitu. من ورائهم محيط Sudah bagus cuman kamu masih kayak ngantuk ya. Karena memang seharian kamu megang kepala berapa hari ini? 10, 20, 15 Pak. 15 lumayan ya. Jadi baca Qurannya masih capek. Min waraihim muhit. Coba semangat. من ورائهم محيط Tuh, nada kamu masih min waraihim muhit. Jadi nggak lepas. Padahal nggak suara jenis suara kamu tuh kalau ngomong juga enak. Ngomong aja enak apalagi nyanyi gitu kan. Apalagi ngaji. Miu miu wara miu waraihim muhit. Ayo. من ورائهم محيط Itu mah garing ya. itu Pak ya. Miu waraihim muhit. Tuh saya juga bisa. Terlalu Pak ya. Suaranya. Apa kamu lagi batuk?
serak. Lagi serak. Oh, kalau lagi serak mah nggak bisa diapa-apain. Miu miu waraihim muhit. Tinggal kamu latih lah. Terus ahsan. Diulangi, Pak. Oh, Boleh, ulangi boleh. min waraihim muhit. Tuh, itu sebetulnya suaranya bagus, cuman lagunya tuh kayak apa ya? Kayak ke Palembang, ke seberang ke Palembang gitu ya. Gitu kayak Indonesia tanah air. Tuh, kan nggak gitu harusnya. Indonesia tanah airku. Kan beda tuh. Ya, Iya, Pak. kamu sering baca sholawatan ya, sering belajar nada. Iya. Miu miu wara miu waraihim muhit. Kemudian nggak apa-apa dilatih ya. Kemudian Ahsanu asasan wa ri'ya. ahsanu asasan wa ri'ya. Kemudian Kana fahishatan wa maqta. kana fahishatan wa maqta. Kemudian Illa hamiman wa ghassaqa. illa illa hamimau wa ghassaqa. Kamu tinggal ngambil suara tinggi kuat tinggi aja. Bagus. Jadi kamu belum kuat tinggi jadi illa hamimau wa ghassaqa. Jadi nggak berani kenceng kayak lagi ngantuk. Illa hamimau wa ghassaqa. Ayo lepas. Illa hamiman wa ghassaqa. Iya nggak apa-apa itu nada, nada rendah ya. Enggak bisa, Pak. Illa illa hamimau wa ghassaqa. Itu kayak begitu. Ayo. Terus Wal akhiratu khairun wa abqa. wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Buhtana wa isman mubina. buhtana wa ismam mubina. Ujungnya tuh kamu belum bisa main. Buhtana wa isman mubina. Iya, kemudian Min waliyyin wala nasir. min waliyyin wala nasir. Kalau kamu berani Susah kayak kenceng ngikutin sebetulnya udah lagunya Bapak. bagus. Kenapa? Susah ngikutin lagunya Bapak. Masa sih? Biasa doang. Ada kok. Sony Cobain. ada di Lampung, ngajinya kengantukan. Tuh bisa gitu doang. Gak ada yang istimewa lagu saya, mas. Cuma sedang naik turun doang ya. Ke puncak gunung tinggi, kita mendaki gunung, terus turun di jolong-jong. Kayak gitu. Gitu doang. Gak ada Coba. yang susah, Son. Ah, Son ini. Kalau kori bener susah, saya juga nggak bisa ngikutinnya. Karena suara saya juga nggak kuat tinggi. Gitu. Saya makanya nggak jadi kori. Ya, udah aja. Ya jadi koro aja lah. Jadi bukan kori biasa lah gitu ya. Ayo.
ووالد وما ولد. Itu bisa. Wa walidin wa ma walad. Itu bagus kayak gitu. Boleh. نوح وعاد وثمود. Itu kamu suka nadanya rendah lagi. Ah, rendah. Nuhin wa adin wa thamud. Jadi bagusan tinggi apa rendah, Pak? Lagi serak sih, Pak. Bagus sih bagus tinggi. Kalau rendah kamu kesan nadanya nada naik turun gitu ya. Nuhin wa adin wa thamud. Jadi nggak stabil suaranya. Sebetulnya rendah juga bisa. Nuhin wa adin wa thamud. Tuh bisa juga ya. Tuh. نوح وعاد وثمود. Duh enak. Nuhin wa adin wa thamud. Kemudian. سبعة وثامنهم. Sab'atu wa thaminuhum. Kemudian. هدى وبشرى للمؤمنين. Hudan wa bushra lil mu'minin. وفرحوا Wa بالحياة farihu wa farihu وفرحوا بالحياة الدنيا. wa farihu bil hayatid dunya. Kemudian ثوابا وخير مردا. thawaban wa khairum maradda. Kemudian الذي جمع مالا وعدده. alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kemudian يحسب أن ماله أخلده. yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian طاعة وقول معروف. ta'atu wa qaulun ma'ruf. Kemudian وجنات وعيون. wa jannatin wa uyun. Kemudian نضرة وسرورا. tuh yang bikin jeleknya itu kamu nadanya langsung turun. Kalau stabil aja. Nadratan wa surura. Nadratan wa surura. Nadratan wa surura. Nah itu yang bikin kurang bagus tuh. Nah naik turun nadanya. Kalau mau stabil, mau turun turun sekalian dasar, mau tinggi tinggi sekalian. Nadratan wa surura gitu ya. نضرة وسرورا. Kalau kayak teh atin mah ini ada sakadaek gitu ya namanya. Kemudian وفاكهة وأبا. wafa wafakihatan wa abba. لا بارد ولا كريم. La ba la baridin wala karim. Kemudian في سموم
Fi samumin wa hamim. Kemudian min waraihi azab. min wara min waraihi adab. Kemudian Maghfiratun wa ajrun azim. maghfiratun wa ajrun azim. Kamu tinggal latih nadanya ya. Mungkin sekarang lagi batuk. Besok Udah diulang, Pak. malam. Sebetulnya kamu tinggal. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nih lagu kamu juga bisa sederhana gitu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Tuh, rendah asal stabil enak. Itu yang Jadi jadi masalah kamu itu naik Pak ya. naik turun nadanya. Coba datar aja nggak apa-apa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Itu juga enak. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'. Oh gitu. Bagus tuh. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Enak tuh, lebih berwibawa daripada yang tadi. Tadi mah kayak teh atin kesiangan itu ya. Naik turun naik enggak. Gitu aja tuh. Gitu Ya. Pak ya. Mm-mm. Lagu lagu sederhana aja. Karena kamu kalau tinggi mungkin belum berani sebetulnya kamu suara kamu tinggi kuat. Lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Sederhana aja yang kayak gitu. Enak kan? Iya Pak. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Tuh enakan begitu udah. Terus yang ini. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Walanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Tuh, terus. Bagus. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Tuh, enak kan? Daripada lagu naik turun nggak jelas, ya udah itu aja dasar. Terus, walakod dasar, datar aja. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja fis sama'i buruja wa zayyannaha linnadirin. Tuh ada lagunya yang penting. Terus إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين mm-mm. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Nah udah pertahankan yang ini yang berubah-ubah ya. Saya Gini kadang-kadang aja Pak ya. Heeh, aja kamu bingung kadang-kadang mana, yang itu Ya aja ini. bingung ngambilnya suara yang mana dari dulu nggak ketemu Pak. Ini ya udah
Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Tuh sederhana tapi enak kan? Itu. Nah, daripada tinggi tinggi nggak sampai, bawah rendah nggak sampai. Jadinya itu yang bikin kamu sumbang itu mau tinggi nggak sampai, nggak berani masalahnya. Sebetulnya kalau Iya, Pak. berani, Tanggung kan, Pak? tanggung. Itu, nggak apa-apa. Ini aja dulu ya, nanti nanti sambil menemukan format Iya, sendiri. Ya, walahum. iya. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها Mm-mm. مطهرة وهم فيها خالدون. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Bagus, terus. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bagus. Gak kalah suara indah kayak Teh Atin tuh. Non mati tetanun ketemu ya. Ya. Ayyusal. يوصل Ayyusal. Terus. Miyaumi'id. من يومئذ من Miyaumaid. يومئذ Miyaumaid. Kemudian. من يؤمن بالله Man yu'minu billah. Kemudian. إلا أن يشاء الله. Illa ayyasha Allah. Kemudian. إن يقولون إلا كذبا. Iyaquluna illa kadhiba. Kemudian. أن يأتيني بهم جميعا. Ayyatiyani ayyatiyani bihim jami'a. Kemudian yang ini. وجوه يومئذ مسفرة. Wujuh yawmaidin musfirah. ضاحكة مستبشرة. Dahikatum mustabsyirah. Kemudian. إن هو إلا وحي يوحى. In huwa illa wahyun yuha. Kemudian. علمه شديد القوى. Allamahu syadidul quwa. Kemudian. لا إبرة لمن يخشى. La'ibratan liman yakhsha. لمن يشاء ويرضى. Liman yasha'u wa yarda. Kemudian. Seimbang kalau gini Pak ya, Ya, nggak tektor. itu aja. Jangan tinggi-tinggi dulu ya. Kalau Ya, tinggi, harus tinggi sekalian. Gitu. gini aja Pak lebih enak. Iya,
Lebih irit napasnya juga. Lagi serak soalnya Pak. Iya. Terus Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Kemudian Fi jannati yatasaalun. fi jannati yatasaalun. Kemudian baguslah ya. Kemudian wadillim. Son. Wadil ya Pak. Wadillim nyamber. Ya. Wadillim min yahmum. Wadillim yahmum. Kemudian Awa aba'unal awwalun. awa aba'unal awwalun. Kemudian lai, bukan Ayyaghfirul ai, lam. Allah ya. Lan yaghfirullahu lahum. Lan yaghfirallahu lahum. Kemudian Illa ayyasha Allah. illa ayyasha Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Fawailul lilladzina kafaru. Geser Pak. Ya, ini fawail. Fawailul lilladzina kafaru min yawmihimul ladzi yu'adun. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فما استطاعوا أن يظهروه langsung وما ya. استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Coba lagi. Diulang Pak ya. Ya. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Kemudian وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. Kemudian
kullu yajri li ajalin musamma. Kullu yajri li ajalin musamma. Kemudian La ayatin liqaumin yatafakkarun. la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian May ya. yatabaddalil kufra bil iman. Bil Bil iman. iman boleh, Pak? Boleh. Bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Kemudian faman ya'mal فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. قال ومن Natu. Yaknatu. قال ومن يقنط langsung mir ya. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Kemudian يا أيها النبي اتق الله ولا تطع Lahu الكافرين. laha. Lah. Ha, jangan hu. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. Ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin. Kemudian وأقرضوا الله قرضا حسنا. wa aqradullaha qardan hasana. Dari mana? Qardan, Pak ya? Boleh. Qardan hasanan yudha'afu lahum. Qardan hasanan yudha'afu lahum. Kemudian Ma uridu
من رزق وما أريد أن يطعمون. Iya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Kemudian Fayudillullahu wa man yudhillullah. langsung. Jangan Fayudillullahu lullah. Fayudillullah. Fayudillullah. fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Kemudian nun mati atau tanwin ketemu ba iqlab mim ba'di. Silakan. Iklab Pak. Mm-mm. Mim ba'd Mim ba'd. nurum nurum baiti Nurum baiti. Kemudian abadam jangan bima abadam pendek. abadam Abadam bima abadam bima. Kemudian kafirim bih kafirim bih. awanum bain Awanum bain. al-anbiya Al-anbiya. Wado, wadaikum bukan fado. Wado. wadaikum bih Wadaikum bih. mim ba's Mim ba'as. baghyan bainahum Baghyan bainahum. hillum bihadza Hilum bihada. lijambih Lijambih. Kemudian hadza mughtasalum barid banyak panjang. panjang Pak ya. Hadza mughtasalum barid. Hadza mughtasalum barid. Kalau mau ke saya SMS pakai suara, jangan pakai suara kan saya lagi ngajar, dengerin dosa nanti saya. Ini ngirim suara melulu. Pakai tulisan aja. Saya ganggu orang zolim namanya ya. Ini orang bayar ini. Hadza mughtasalum barid. Barid. Kemudian Dzalika raj'un ba'id. dzalika raj'un ba'id. Kemudian Kullu nafsin bima kasabat. kullu nafsin bima kasabat. Khabirum bima ta'malun. Khabirum ditahan. Khabirum Khabirum bima ta'malun. khabirum bima ta'malun. Allahu latifum Bi'ibadih, bi'abadihi. bi'ibad. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kamu tuh kalau ada bacaan yang susah, gerenyem tuh. Nyuci. Nah itu, jangan gerenyem ya.
Artikulasi tetap Allahu latifum bi'ibadih. Ayo. Allahu latifum bi'ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Kemudian Bikulli syai'im basir. bikulli syai'im basir. Kamu latih-latih ya. Halaman 9 dulu, halaman 10. Pada intinya kamu sudah bagus, cuman kamu di suara belum berani. Nah itu yang bikin kamu kurang enak itu tinggi enggak, rendah enggak. Kalau mau dasar aja yang sebarusan, itu lebih enak. Ketimbang tinggi enggak sampai, rendah iya. Jadi suaranya artikulasinya jadi enggak enak didengarnya ya. Gitu. Terus dilatih ya, kayak gitu enggak apa-apa. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.